baba yabona ke le weekend enkulu ihlezi yabona nje konakele angithi baba kwenze benkulu le Friday baba ebusuku lapha eFriday hlala ikhala ke Friday uthi inkosi yami sezilahlile Friday sikhona ke lapha neBhekuzulu Hall King's Lutin Hall baba kodwa iBhekuzulu le ndawo so besikhona lapha na from grade 10 to grade 12 maths and medicine uzana abantu abameme bonke abantu abakhela iFriday and baba kupheli ke lapho uFriday lo Saturday thina siphuma ngalo line ngapha silapha eNewcastle emadadeni sithi abantu ababuya besikhona sizoshaya imaths manje sesizoqala siphendula amaphepha siphendula wonke ama topics manje sezokukhetha seNewcastle uSaturday lo ba ezinye indaba bezimnandi Newcastle anginazi yabona ziphethe indaba ezimnandi zodwa Newcastle elapha edrobheni bebehlale besikhalela ukuthi inkosi yami sesamva sale lokishini emadadeni lapha etown eMoonlight College sizofaka kahle hle siyabuya sake saba khona lapha so sithi bonke abantu abafunda lapha na kuNewcastle High Ferram bonke ingane lapho abangakwazi ukufika lapha edrobheni abeze bengasali izobe ikhona iWTS kuzobe konakele khona ngishisilo futhi angifuna ukukhuluma indaba yescheme kuphelelo kodwa kuphela baba kusikho lokho kuphela phela eBay yaqhubeka amahlasa khona ama cross night kune cross day for lama grade amancane Saturday njengoba iposter nibona nje ebusuku kune cross night lapha eBay ngikwazi ukushiya baba iDurban ikhona futhi nakhona cross night Saturday Sunday kune cross day khona eDurban futhi eMaritzburg ayaqhubeka amahlasa bathi balokhu bengibuze njalo sibuyile njalo sikhona lapha ePortshepstone Sunday akhona futhi ama one on one so ke abantu abangasali umuntu akangena egroupini ukuze akwazi ukuthola yonke information madoda baba